Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Errukidakigula jainko guztiz antsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, zuregan usteon dutenen indarra, hitzaldietan miragarri eta estualdietan indartsu egin zenuen Juan Krisostomo, Gotzai eta Eliz irakasle santua, iguzu haren erakutsiek argi gaitzatela, eta haren eramanpenaren ikasbideak indarrez bete. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoloak Korintiotarrei. Senideo, evangelioa zabaltzen dudala eta ezin harro niteke. Beharrezkoa baitu, nik hori eta erruki ni evangelioa zabaltzen ez baudut. Hortan nire gogoz ari naiz hori beran nuke sari, baina naiz eta egin badut ezarri dade eginkizuna dut. Zer da beraz nire saria evangelioaren zabalkundea egitera. Eta hori berri ona utxean zabaltzegatik dagozkidan eskubideaz baliatu gabe. Inorren menpeko ez izanik ere guztien morroi egin naiz, guztiak irabazteko. Argalentzat argal egin naiz, argalak irabazteko. Guztientzat guzti egin naiz, norbaituk irabazteko. Eta guztia evangelioaren gandik egiten dut. Berri honotan neronek ere parte izan dezadan. Ez aldakizue jangoikoan jokalekuan laizterkariek guztiek egiten duela laizter, baina saria bate bakarrik jasatzen duela. Egizue laizterka zuek ere irabazteko eran jokalariek ere urruka dituztenean gauza. Guztiak ukatzen dizkie bere buruari eta hori zibiltzen den koroia irabazteagatik. Guk ordea zibiltzen ez den denagatik. Beraz, nik ez dut laizterka egiten, nola ez dakitala. Ez naiz urrukatzen, haizeari ukabideak bezala. Baizik eta astintzen dut nire korputza eta morrontzen ipintzen. Bestei erakutsi ondoren neroni galez nadin. Jaunak esana. Kanta jaunari, luruzia, egina aizu, haren zoazte pozikaren gana, gora eta gora, Handiatan, Jesusen parabola hau esan zien bere ikasleei. Itsu bat jarri aldaiteke, beste baten itsu aurreko. Ez ote dira biak zurora eroriko. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago.
Ondo ikasia denean, bere irakaslearen aina izango da. Zertan zaude anaiaren begiko lasto izpiari begira, eta etzera konturatzen zerorren begian duzun adeaz. Nola esan dezaiokezu zure anaiari, anaia, utzidazu zure begiko lasto izpia ateratzen. Zerorren begiko abea ikusten ez duzularik. Itxura zalea zu, atera ezazu lehenik zure begiko abea, eta orduan garbi ikusiko duzu anaiaren begitik lasto izpia ateratzeko. Jaunak esana. Gaurkoan elizak San Juan Krisostomo ospatzen du. Hain zuzen ere, eliz irakasleetakoa, kristautasunaren lehenengo mendeetan izan duziran pertsonai itzal haundi aukizuen oitako bat dugu San Juan Krisostomo, Antiokiako eskolakoa. Pentsatu behar dugu, lehenengo mendeaietan teologikoki bi eskolarik nagusienak izan duzirela Alejandria, Egipton eta Antiokia, hor Sirian gaur egun Turkia, Siria, hor mugan dagoena. Eta bi horiek izan duziren eskola teologikorik nagusienak. Eta horietan egon duziren alako pertsonaje berezi batzuk. Eta horien artean, Antiokian, San Juan Crisostomo gaurkoan ospatzen ari gerana. Un padre de la Iglesia, de la Escuela de Antioquía, cuya, vamos a decir, característica fundamental la encontramos en su nombre, Crisóstomo. Es un apodo que se le puso que significa pico de oro o boca de oro, porque tenía una gran capacidad de predicación y la gente solía estar atento y era una persona que tenía un don especial para predicar. Fue su característica principal, para predicar siempre el Evangelio, la palabra de Dios, pero además, como decía, fue un teólogo de gran categoría. Y son de este grupo que se llaman los padres de la Iglesia, en los que tienen varias características. Por un lado, son en el tiempo más bien cercanos a Jesús. Es decir, estamos hablando de personajes de los primeros siglos. Después tienen una rectitud de doctrina. Por otro lado, una santidad de vida. Y luego una cierta, vamos a decir, un cierto prestigio también. Con esas cuatro características consideramos padres de la Iglesia, en los cuales tiene, como decía, la primera característica tiene mucha importancia, son cercanos en el tiempo a Jesús, por lo tanto les podían llegar y les llegaban cosas de la tradición oral, porque la revelación de Dios tiene una sola fuente, que es la revelación, pero tiene dos formas de revelarse, que está la escrita y la tradición oral. Es decir, aquello que los apóstoles escucharon no lo pudieron escribir todos los evangelistas, pero tenemos una serie de datos que aparecen en los padres de la Iglesia porque son de transmisión oral también y por eso tienen una importancia muy grande. En el día de hoy que celebramos a San Juan Crisóstomo, como decía, aparte de un gran predicador, un gran pedagogo, un hombre que amó profundamente la Iglesia, llegó incluso a un cargo de mucha importancia en aquella época, que fue patriarca de Constantinopla. Digamos que el Imperio Romano tenía el centro en Roma, pero hubo un emperador, el emperador Constantino, a quien le gustaba muchísimo Bizancio, hoy en día es Estambul, y ahí quiso establecer la nueva Roma, Constantinópolis, la ciudad de Constantino, le puso su nombre, Constantinopla, y por tanto, aunque no tenía, vamos a decir, desde el punto de vista religioso, algo especial, porque la fuerza que tiene Roma religiosamente es que fue San Pedro, y que está allí enterrado, y que fue el primer obispo de Roma. O Alejandría, por ejemplo, tenía la fuerza
que había estado San Marcos, que era discípulo de San Pedro. Antioquía había sido la primera sede de San Pedro. Antes de ir a Roma había estado en Antioquía, por eso o Jerusalén tenía el lugar donde Jesús había muerto y resucitado. Entonces había una serie de sedes que tenían una importancia muy grande por la tradición religiosa que tenían. Sin embargo, Constantinopla no tenía nada especial, es decir, Bizancio, nada especial religiosamente. Pero al convertirse en la capital del Imperio Romano de Oriente, toda la zona de Oriente quedó bajo la sombra, digamos, de Constantinopla, y ser la corte del emperador, vamos a decir que adquirió una fuerza enorme a nivel político. Y por eso, cuando es nombrado San Juan Crisóstomo, seguramente por la fama que tenía de su capacidad oratoria, de su capacidad de convicción, etc., llegó a Constantinopla y escuchaba a la emperatriz y todas las personas importantes escuchaban a Juan Crisóstomo. Sin embargo, Juan Crisóstomo, en algún momento, que alguna cosa que le pareció injusta, que le pareció inmoral y que denunció en su predicación, cayó en malos ojos. Aquellos importantes, aquellos que, digamos, emperatriz, etcétera, gente que no les gustó lo que había dicho Juan Crisóstomo, y para disuadirle le dieron una paliza tremenda. Y luego le echaron de Constantinopla. No murió en la misma paliza, pero quedó muy, vamos a decir, malherido, quedó muy debilitado, y de allí al poco tiempo ya murió en el destierro. Pero él, digamos, que le daba más importancia a defender la verdad, a defender el Evangelio, que a tener ese otro tipo de honores, porque podía haber estado, si hubiese hablado de una forma que les hubiese agradado a aquellos importantes, él hubiese sido un patriarca importantísimo hasta el final, y hubiese muerto en una cama con cosas de seda o lo que sea. Sin embargo, murió en el destierro, en una situación muy difícil y habiendo recibido una paliza enorme. Pero digamos que ahí se ve la autenticidad también de Juan Crisóstomo. No solo era una capacidad oratoria impresionante, sino que era también una coherencia muy grande con el Evangelio y con su vida. Gaurkoan eskatzen diogu, baita ere bere laguntza, guk ere estimatu dezagula Jesukristoren berri ona, estimatu dezagula Eliza, estimatu ditzagula egia eta justizia. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki Aita Santuaren alde, aste honetan ibili da, bidai apostoliko bat burutzen, Asian eta Ozeanian, atzokoan, ja nik uste Singapurretik ja alde egin zuela, baina eskatzen dugu Jainkoari bere bidai apostoliko horrek fruitu ugari eman ditzan, eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko Beza Santuan bereziki kontutan hartuko ditugu Jose Mari Buldain, Aiton Arrizibita eta Engrazia Ariztimuño. Jaunak ere baitan hartu eta handik gure egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten bizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hartu aita zeru zu bihotz guztiaz horresten eragiten behirikute,
haren biziak eta erakutsiek Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz, santu jangoikoa guztidun betieneko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Joan Krisostomo santuaren jaiegunean, poza ematen bihotzu zure elizari, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren itzaz, baita laguntza ere haren otoitzaz. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abestu dizugu horatzarre hau. Kanta ezagun aingeru Afaldu berdin karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok kontatik. Hau nire odolaren karizatata, itun berri eta betiko garen odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odoli garri. Hau da, sinispenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure itasuntuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan gure segideak eta hildako guztiak. Bereziki, Jose Mari, Antion eta Engrazia. Arri izazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkingu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Virginia Koatxoarekin. San Jose, bere senarekin. Apostolu, santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezka izagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan,
zuri aita, jangoiko arguztu horri Espiritu Santu horrekin batean, osko gaitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita ezertatzena, salbatzaileak zure errugiak eskerpekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesus Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den izai gaudela. Jesus Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea zure bizuet nire pakea ematen begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman jozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea, beti zuekin. Eman jozue pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuten zentzen duzu horretatua, errokin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuten zentzen duzu horretatua, errokin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuten zentzen duzu horretatua, Hona hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
egin dezagun otoitz. Jaiko errukitsua, Joan Krisostomo santuaren egineko jaunartze honek, sendo gaitzala zure maitasunean, eta zure egiaren aitorle eta lekuko zintzo egin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Amen.